Anya laki din! Amo ngay mare, damag ko anangabak kano ni Darwin idikalman. Ah, kasta? Kat, manungan pakan na. Ay na, makapaapal nga rod si ka. 200,000 kano ti pangabak na. Agasam, nagdakkel ngamin ti tayana iti huweting. Agasam! Hay, sana all kunak manon. Wan nga rod, datao pa'y amamitlong agtaya iti may saal daw. Di pa'y mangabak mo. Isupay ngam adan to, mare. Mga baktan tumot. Saan pa'y nga ita? Ay wana, huwag mawalan ng pag-asa. Ako na dagiti Tagalog. O mare, adda ka din numerom at hayaan para inton rabi eh. Ay, adan na, mare. Sakpay ti kunam. Nyig mo nga rodan, tama pa nakagtaya, itamot laang. Oh, adoy. Sanga gasot ti tayak. O sige, wano, umay ka. Umayak sangag paiso Ay, uwan man, mare. Urayan nak. Agpulasak laang tadwa tamapan. O sige, paspasam. Taamangan no saan tama abutan nila kay Pidreng nga agpatpataya. Oh, anya, titayam luseng. Dahito kanyak tata, duling amasikog. Ha? Nangalala mo iti na ita numeram. Adda nga minasabat ko itay bigat, duling amasikog. Isu nga isumutin at inumirog ita. Sapay la kumata isu ti rumwar. Kitwin sapay la kuma. Kahit si kangay mo milang, anya mo tinumeram. Kwa tata. 24:36. Day tamot kanyak. Oh, atoy. Sanga gasot ti tayak. Ay na, nagdakalangay. Ay, wala tata. Iti kasta. No mga bakak, dakkel mo. Ay, kawin sige, ibati kayo pa'y. Inak pa'y agpataya ijay daya. Anya kamutin milang. Amom nga dain saang mo na po'y. Ngam pinanawam, gapulang iti panagtayam iti witeng. Ay na, pasensya kan lakay. Jak mutin na lagip nga adain saang ko. Ay na, kinaad-adik mo iti witeng. Ultimo isaang mo, malipatan pa yan. Unay mo dahi nga ugali mo. Ala, husto ka din lakay. Sana balay, tanumang abakak kat mairanod ka. Mano atawa na yung agasawa ta. Ngamawan pa'y napuota ka na nga baka iti witeng. Anya, ay unay kan. Nangabakak mo ididwa titawan ni Luis nga anak ta. Malagi pa pa'y mo dahi, Mike. 2 tawanan ni Luis iday. Manutawan na itan, inaman. Upat atawanan tinapalabas, aging gaita, dajay lang tinangabakam. Anya? Numariknam nga awan swerte iti kakasta asugal, isardeng maun. Saan kumama akasta, taya ka taya. Agsaysayang ka lang iti kwarta, No day itayam iti inal daw, kiinggatang mo iti sidain, di nasaysaya at pay, nabsog ka, Kamu gayam Darwin. Mangtad ka mo ay ti balato may. Uwan nga rod, naimbag pa'y kan ka. Dakkel man ang tinangabakam idinaminsan nga aldaw. Swerte lang mo daw. Kat, ikan na kami mutin iti pagtayami. Anya ti amom, no ti kwarta nga itad mo, kat iso mo ti pangabakan me. Malala. Antaw iti sagdwagasok kayo. Ano sa inyo ata? Day talang ti may tugaw. Ay na, agyaman kami unay. Mala, umay kan kumare. Inta sa pulon nila kay Pedring. Inta agtaya. Nay, apay. Saan kay kadipay nga agawid, Los, Milaing? Saan pa'y nana? Urayan mi pa'y no anya tilabas. Anya? Saan abali? Tagawid kami matla ang madamdama. Ay, una. Agur urayan nagiti asawa yaw.
Bayan nyo nga aguray da nana. Adda kami laang mat dito nga agururay iti labas. Saan kami mat anapan naglalaki? Anya, ay sabagay mo't kit di Mala urayan yung around. Sapay la kumata dagiti numero yo ti rumwar. Aywan anana, mangnamnama kami. Apay talaga kadi adimon maliklikan da itabi siya. Si Kamileng. Ha? Anya kamot tay. Sumangpeta ka naggapoy bangkag. Siyak pa lang mitaglutaw. Kas kadagin na iti panganantayaw. Kwa... Day tamot yung nagtaytayalatan iti witing tamam nga ramiday. Di mo pa yan masikaso ti anak ta. Gapulang iti day ta. Witing. Pasensya ka la kumanlakay. Saanin ang maulit pa Saan ang maulit pa nga? Inton bigat, agtaya ka man ay. Si kamanan ti mospang tuwala iti tersina ni bagit openg amang kita no anya ti labas. Ala, huston lakay ko naktumod. Huston nga? Huston! No mga baka, mairanod ka mutlaeng. Anya? Kasta unay apungtot nila kay mo kan ka, di rabi Awan nga rod. Kunamlan no saan ang mairanod no bilang tamanga baka. Una yan dayjay nga asawam. Wan nga rod. Iso siguro nga agmamalasak. Sa anak ang mga abak gapuken kwa na. Ha? Katuan, inuras-uras mo't ngamin nga agsasaw. Kat ibagam ngamin saan asuman na makamalas at talaga no kas dyan. Naimbag ka pa'y paray. Kanayan na may padamag dito barangay tayo. Kanayan ti pangaba mau. Ha? Ay, sa mga paray. No maminsan. Mga abak. No maminsan. Ay, kawan. Kasjay lang na ita. Sugal ka nga rin paray. Huwag makidiya. Naimbag manggang ka paray. Saan ka maawis ngagtay ti meeting? Ay, awan paray. Sa anak ang naisasam iti kakasta banag. Uray niya klase ti sugal. Ay, nasayaman paray. Kasla baliktad man. Saan ka na isang nibaga mo? Kasla ipatay na no. Saan na makatayo? Ay, nakunamon paray. Podno da ita nga imbagam. Iso na lang da. Kasla awan pa'y nadamag ko. Anong abakan na? Da ita nga rod kay. Awan pa'y paray. Iso nga ibagbagakin ko na. Asardingan nan da ita panagtaytaya na. Awan lat ta. Na ito lang na talaga da ita. Waiting nga da ita. Mga anayin, kunak! Takas lawan dengdengin na to. Kalkalagmanan itiwiting to. Mga anayin! Ha? Ay, agsasao kagayam. Ay, salbag mo dato yan. Itayak pa lang sumanawa, mga anayin. Inakayaban di anak tang. Tamangan tayon. Umday tamo lag, sumsumada ter, aramida mo. Kwa, pasensya kan lakay. Kalkalagak namin di nakitak itay abanyas ijay kalsada. Anya? Maalamangan kayo latan. Mga anak tulatan no mabisinak. Agsumada akman pa'y. Anya? Nay, apay ngayon paray. Si kamot yung tinaglabla iti kawasyaw. Ay, huwag paray. Di mo nga minagawid ni Mileng. Nalabsang itay jitirsina ni Bagay Ubay nga nakatungaw. Kadwana ni Laos. Kasta ka day. Amok nga urahin damanin nun niya tilabas paray. Ay, unay mo day jakin na adik day tiwiting ay. Malipatan dandag iti trabaho na dito yung nagtibalay paray. Ay, bagam mo ang amin paray. Nalabos unay na yung raraminin na.
Mabanbanog ka na nagkapuy banggang. Si kaki din taglama baray. Ay, huwag nga raw. Oh, mabalim mga agtalang. Kalpasan na agawid ang. Sa nakas di nga urayin na nun niya tilabas. Kaslawang pamilya na no kasi baray. Ay na, sayang talaga. Sayang talaga, Maray. Napungkit ti salbag ataya. Ha? Agasam, 7:10 di tinayaak. Ngam 7:11 ma, trimwar, ay salbag kit day. Agmamalasak talaga gapo iti asawa. Sumanao nga minukas di nga amuna nga imayak nagtaya. Ha, rurud kon. Kat, anya ngay nga rod. Talaga siguro asaan aparakan ka. Ay, sayang talaga. Napungkit pa'y laeng. Sayang. No talaga asaan kang agbalbali o agsina talangay. Ne, anya ka din day tangay bagbagam. Marurudak lang harudan. Kastapay lang magtipasungad mo kanyak. Ha? Marurudak gaputan na pungkit jay tayak. Iso nga agmamalasak gapukan kakag. Anya. Sa uka ngamin asao tunggal mapanak agtaya. Iso akanayon ang mapungkit. Anya. Siyak pa'y lang mati pabasulim may. Basol mo talaga. Masigurado no saan ka asumanao. Mapadasak kumamot ti mga bak. Anya. Sakit din ti karitam iti sina. Ay katuan na. Tapno awanan ti malas iti biyag ko. Anya? Naiturod mo ana ibaga ti kasta iti asawam? Ay wana, sakpay ti kunam. Ha? Iso asa anak ang mga abak gapukan kwa na. Saan mo't siguro akasta, Mare? Si kakit di mo't. Iso ako nakkan kwa na. No siyak ti karitan na itisina. Ay kayat ko ah. No agsina kami, ang mga no isumutan ti panangabak ko iti waiting. Anya? Diyak kayat ti panagsasauna kanya. No kasdi nga amuna nga imayak nagtaya. Iso nga amok nga iso ti malas. Ay, awanan, Mare. Awanan na talaga. Ha? Apay, Mare. Anyat sang sangitan. Pimanawan ti asawa. Intugot na pa iti anak may. Anya? Sumangputak iti balay may katawan mo't dagiti kawustan. Amang ano adalaang na panandaman. Saan, Maray? Ang mukha nagawid da ni Jay lugar da. Kasano daytan, Mare? Kunaklakit din no ang angaw na lang Jay bagbaga na sinaanak. Ngam pinaypayso na matan. Anya? Ayawanan dagiti agamak, Maray. Pinanawan da kaon. Mabainak matamang surot kadakwada ijay lugar dano bilang lang. Anya laangan ti may bagadag itinaganak na kanya. Nakababay. Oh, Mileng. Anyat numero. Awan pa'y tata. Sa anak pa'y nga agtaya ita. Ha? Nay, itaman pa'y. Aging ga akabailak asaan nga agtaya. Liklika kun talaga. Anya? Gapulaang iti day tao waiting. Pinanawan nak dagiti agamak. Ha? Ay, saan mo't adakas ti agtay iti witeng, Mileng? Hiso na lang, tapanunutom kumamit ti trabaho medyo balayaw. Sana kasta, ano agtaya ka, kit dito'y kalatan naging gamamwam no niya tilabas. Ha? Mabalin ka limit ay ati kasta. Ada asawa, kinanak mo. Di ka maasikaso ida, kapulagi ti katatayam iti wideng. Malahos ton tata. Naplang tilapayag ko.
Mapan ka ijay lugar dalakay mo, kumari? Huwan mare, iturturad ko ti mapan. Uray amok anak kababaeng. Ha? Manumit tin alawas nga awanda dito'y balay. Kailiw kumatin ti anak may kan ti asawa. Ne, nakaskas daaw ah. Si kakit di mo't mare. Naamiris ko anapatpatag nga amang ti pamilya. Ngamday ta waiting aday ta. Ay, Katwan mat ngamin. Kunam kanyak tadadakkelan dagiti anak ko. Kan saan apaasikaso ti asawak. Isu amabalin nga agawidak iti anyaman nga oras akayat ko. Ngamsi ka ngamin. Surot kanyak. No kunak nga agtambayak pay, makitambay ka mat. Anya ngay ita, si kakit din ti pinanawan da. manipod ita. Jak kayatin asublyan day ta ahuiting, mare. Awan na sayaat nga ipay na ikibiyag ko. Nagsaysayang aklaang iti kwarta. Ay, salbag. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Ding. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.